Kajian sengnya selok ki pastor jong ke KGP sinat sepngi, saisin pat ha kesin kabalai, on penlong biang ye kejing ilekai football lane ke charitable football friendly match, ye ke baon ilekai ha pedang ki pastor, persya ye ki officer na kita nak trikam baper jong sorkar ki banari bahwa distrik, bat ki nong mikman pajba nari bahwa distrik ki bakentup ye ki MLA bat ki MDC. Ki tei kinong yalam balang ki long ru ba kejing penlong ye kene kejing ilekai ka bale se nadu ke por ki bakam menshwa om juda kamdon ki nong yalam balang ban penlong ye ki bakum kene ki bentah Henry da kejing tumu ban pen mi fon ban kersiani ke jaka aijing sumar jong ka balang presbyterian ye ke balatip kum ka Dr. H. Gordon Robert lene ke bala jukot pajba kum ka Robert Hospital Shillong ke badan hajayau ha ke juga por kene ke jaka ajing sumar kan sarak he kejing jam syau mamer ba shis pas nem jong kejing ajing sekri dak ba sumar gi ba pang gi ba shitom ha kene ke jela ya ketika jing lekai football on perlong ka khat nyo tarik upanai nai lur arjar ar hamadan umroy nadu ke por shi bajeno bhaisngi nagliang jong jing sengya selok ki pastor ke KGP sinot sepngi ki khot ki wer ki pajba ka them ribhoi bakin wan sakhi ye kene kejing lekai dak kejing temu ban lum yo senyang ban penpoi sya ke hospital